kayo no. Salamat. Ano, mayroong salamat. Paghapak nimo. Thank you kay Kano boy ang kwan. Thank you kay Kano boy. Paghapak. Thank you guys, nami diri sa Islang Nuwa ni siya. No, nami diri arong ma-set up na to ang shooting sa Ngisit TV. It's my mannequin. It's very pangit, ugly. How much? Yeah, English ko ha. Ikuan sa niyan, mannequin is testing. Ana testing. Oh, ganan ha? Hey Joe, because my mannequin is testing. You're testing your password to the mannequin intact to the remote control. Are you okay testing? Okay, right? Sayo ko na ito. Iyahan na ito. Sayo ko na ito. Kasi sayo na scrap. Shoe naman ito. Hindi, basa shoe ba? Imuhan na. Basa shoe. Sayo ito. Sa among shooting na balter no manikin gibaltiran lang tawnog sako sa kasakong truck. Okay, thank you so much kini mga guys, salamat kaninyong tanan.